they just follow Puilaepa's brain and follow Puilaepa's constitution. Ile me mga ai pe ale o ka ko vai ile nga pako ho ile nga ile o me kamai monkey vo ie la ai no kolila ai wa ko solo monkey ma sa bali pugogou ho ile la no. That's exactly what our board is. Il kulanga pe ngai o pumong ya ili ka foi mai se si il me nga we know. Mga aku ile pa ka ko board fasangal pa au ke pe nga pero kala foi le foi savavali le ya fasangal pa au ke ave ko fasanga isai ka ko fasanga isai ya fasanga mai ya ka ko kalango. Okay, this is how our rugby union is being run. Ale tangata le tu mai article le o le CEO le. E ko kisira mai ai. Le fa mai ai 150 million rugby deal lost without PM's backing. Nei lalo. Ia tu mai ai. La mela te were lost. Na te fai se fai ungol mele. That's how dumb he is. Le article la le. A le ngo mai ai le o le tai fono. Ia malanga CEO le. Na CEO le man to fai beno fat. O tangata le sa fili ile HPU le sito finga ngal high performance unit. Ia adu se loa mai le high performance which is so ya o ko finga ma wa runga foi nga kinga inga la kapisa mo ko kongi. Ai le sito finga fa la kapisa mo ko finga fa ro mai le world rugby. Ai me ilor CEO na wo se mai ia pula foi le Benson pula ela le no faiatu wala nga aka fa so ku mengi e pe fa mai si kanga ka mai si ori e fa kengi ai me fa mai or fia poco rido asiaka mar karango mai ale te faiatu vai tino tangata le no faiatu e fa fe la nga ka ko mika ile la kapia Samoa maka ko kilo ai kanga kai mo mai ai ele ongi kingo la kapi ngai ko inga kingo makanga ka le no tara no atu e costly fo ile to inga ya risi kai minga sauru malanga e ke wa matupe o bo kapa ai mai kini farma ya wo sorfa ya to inga melana o ye kavala nga ko inga mia kavar malo wa ele se kupel la kapi kavalo malo ako asia tamali atawa o so stangata e tautala ile upule na mai o fafia poko asia kamar kulanga pe o ngai makakai o ngai lo ai e a foi mo fa valvalea ele ole tangata ta mai mal tangata e o ile wisdom ole tangata ilo ele ole tua ole lunga o because of who he knows pe tua ole lunga ngi fa ilonga because the whailonga is rubbish pe a whai e ke whaia se ka ingo se mea ai sa whaingi ni kangaka olo kua iaile ia le kulanga le pengo vea ua loa ka ku whalongo ile ko mumu o a kupulanga Samoa me ile yungi la kapia ka ku ngu ia upualea le fuwo mai ala wori le o ko nga le fa kuila e pale le o mai malako and yet o results o mea la ku ke fai ka ku ke ilo ai e akama mai e ia ile poko o le kua mal musmusunga le ku mea la ku ke fai o le nganga a koa la ku ke ngau inga ia ofo lo la ku akamai malo la ku poko inga ia kapu e ai alo mfanga o ka ku ai le o le ofo lo la ku mai malo la ku poko e fu e ai ala kanga ka ku hiki masa sai la ku kanga, and that's not good. Ya ilangang falon. Ako ngula umay ka waku asya ka mabui pape forsa funga Samoa. I think o sa makanga faule waka kau o nga awang ko yai kong report. Se kanga kailisia nga yung ilakapi. It's supposed to be le atawa. Common sense. Ole rule nga. Fa maro silola. Avero fa ko na to no wa mo mai. Fa maro silola
Wai le se nga ko ka kaling la ko yungi nga ko le run ya me ang kala fe la ko yungi. Apa mo le se apa nga ri kongu o lai la yungi ai ke wo le ko isa yungi. Ko me ki le rese. A foi le winga. Ko me ki le rese. A foi lo te fai atu ai le wai mau tonu mai wo mo fai la research de vanga le. E le nga ka research nga ile o le si foi vai nga na o mau. O le si vai nga sa o mau mai fa fatala. O le constitution. O le constitution sa o asa ia le suinga. E kai fongo ina ua watu o mali lie watu tui la epa fa te fono. Fa mai lea o le tala stasio si nia sa le board. O le vaenga nga sa le constitution e kaunga e kai fongo rol pan mia. Onga ina ua agree uma e wakuku la epa. O le mana onga fo le financially. Aba koe mo kuper maro. E watu e so swani tele le malo. Fa mai la tala tangata le sa le board momo. O le whaavai, o le lakapi, as far as he's concerned. O lai ai le vaenga, o le pale mia e kakau. Lono winga le foi lan tato na tu ia tu lava isi por kalame na ufato a pale mai le fast. Pele wala ngata tau rola nga me fia mei. Il temi na pale mia. Me ilo ai e fai mafaa kama pe chairman ole ai peka. E muri angi. Ua koe sui a whaalo koe whale ai ai ngore melia. E leo mala malama i ai peres ke ngio yungi kai kasi. Ua whaanga sui la ko. Ko e sui al port. Sui al port. A o maka upu e kakaunga fongo lau ke le, whaile ATM ke le. Ngā waku le walanga o le maro si anga, wa o le iai ngā whore ngā, e kakaunga iai sau yungi, laka pipo sau kalapa, e kakau lava, in order for you to become a board member. Ya, se ka ko la so e po ai ora buri e ke le ku le au rengi ungi ngai ro. Ai ku pulle mar sa ro. Masalo asiata mali ata wa vande fa funga mai lo tatu tunu le le pe a fa pe a ole board. Il board o ye nei. Ele isa la ko sei. They just follow Tuila Epa's brain and follow Kuila Epa's constitution. Ile me mga ai peale o ka ko vai le nga pako ho le le nga le o me kamai manki ho ye la ai mar kolila ai ko solo manki ma sa bali pugogou ho le la. That's exactly how what our board is. Il kulanga pe ngai o lo pumong ya ili ka foi mai se il me nga we know. Mga aku le pa e ka ko board fa sangal pa au ke pe unga pero kala foi le foi savavali le ya fa sangal pa au ke ava ko fa sanga isai ka ko fa sanga isai ya fa sanga mai ya ka ko kalango. Okay, this is how our rugby union is being run by one brain o isi kangaka ia nga ngofo ama be foi nga la inga ilo kali ko ngunga ko kas penga la inga nga ma a per ka malo iso se kai because o kangaka umangei sa le o yai o la ku umalava apa wala ku mesa fai o le ingo manguia ai kasi le brain running ele nga fa ya le na ise e maka o kiere ku lang ko ele le ka ko wa ya Malaysia na tu alalo so le o le vai la I finga ngalo ele se kama kuai o le bangsa mo makama ele fai kio ikulang ambe se fuera fai o ki mo report sawi I management fo ngale ma le executive ya le wo to si silak CEO ya sawi isi ku o kongi kingo o kengi mo report ya nga tu se pe falling mai e ma fonga musul ko inga e ma fonga musul ko la pe va ku kama sa o nga kingo ma kau kinga le nga e le o nga kasi ma nga me ala fai wa fo e ma nga ya le vatu o siana fa na ka uyo la nga fa nga u mang kamai e ma na ya le vatu siana fa na u le nga fa mai ya pe me nga sa ngo vo turn right ya turn right kamo e mai ai le mafaio na ia filifili na mal to foi lana skairinga lenga fai langa pa inga muri ale nga parasi lo mar HRPP o langa skairi ko nguanga lena leina fa opposition umanga ko inga maku o fomu o foi o liunga o kafua
ia malue tafua le na le pa magor pa inga muanga le ngama pa le i muri anga le pasasa iro ila ai avatu to tonu ana tama fo ie le ai fa mai ko mo fas pipa ia le anga le wo ko ko vai kong langa vai nga kong wanga nga fa mingiska wa foi wa le toe wo musu ko fa mingiska pia fo ia ko ke don au ma ko sa ia wai ele sa wa ngar fa ko ma ansa pe wo question e kanga langa leadership ia ngo foro fa opposition umanga kanga kaulanga ya va enganga ai kongi mai kongwang kama fowia lenga ya ile si lenga paka lenga ile lenga ya ile si dang kama le wong au le aru ave au malanga ya uskadia ele lau mangu ye suro mai le ave au malanga e ora fainga malo len ki aku ngei administration of me ya ai aru ave malanga le waru fai malanga kau apu ngwa ngwa fa vai kaimi ya ole siang kama le anga ki fa office of amasingonga ya sa mo vui e o fi fe kau ya ile suilinga ia war ka mor ko kuma wala ole ya wo fi fe kau ya wa e fe kau ila ela kala le fa ya ku angafi e po kala ko ngafi wa u manga fa ele kala ma nu ye malesi mo ku ilo ia ku ilo tanga ka vale ai ma ko ka vale ai swafa ya le usau ngofo ngei wa le ka wa pe usau ngofo ngei ma ai o ia nga le nga ke ngua ngei ya ke lo nga wenga kupulanga la nga wo kala ngo i ke le o afo nga ka yo mai le sanga au mai ya misi la ko kupe mai kampangia nga mai le o mai fa nga wenga ai le misi kupe ka malo mai kampangia so wo kai mi ko inga ka keeping e me o middleman sa wai kulanga pe ngai ave sa o ngai fo fa vai u ma fio anga ia kulanga pe o ngai al vai nga lenga sa ngo ia sia kai vai nga umala mangi sole e mo kwa ma ofa you know so o kai mi wa kaunga nga amaka nga alu le clean up pe au ka fa longo aku sa nga palmia ai le lo pe ke ia wa alu le pai inga ile kausanga fo le amaka nga kausanga wa amaka ilo nga you know don't be afraid to sack you know the people who are not honest with her because there's a court amo i one fa yellow case because we have got all the evidence here benga e wangi po pole fo eva pe kausei umal term ole o pai mala fa ma kui ma seve no that was me I will just say sumaile officially te feskakala ya nga umanga fa okay I'll give you 24 hours to pack all your stuff and leave simple as that you know le mga mie le ko mga mie kanga kala ko ke fa kong fa le ia ku pele ko uma me ko kingo le ko e o ngi meale ale malo o me Samoa dis ngala nga mga kumai ya ku fa fo onga o kanga ka Samoa la ye kanga ka e kau nga ai kulanga pe o nga ai asia kamale mal kulanga o kulanga ba nga papengi ya ila nga fa lo ba nga fa fo ba tatu tu o kai mi ka wenga ya ngei ka yao le si yaso you know ele o nge kanga kale ku mata wale male afo male wa commit a ko la ku kanga ka inga ia faia mele lei a wale mangwio o Samoa malongo mga ya falo so nei wale wakule usola bu file assignment ali ayungi bu file wa ave yai ole fai go fi ke lo kan so ke fa ko conditions buangi a fai fa pe uma conditions e mo wai funding ya o do machangi e me foi o background fa so kusi finance ora kele o isi application e funding so yanga kai se fulu afe kai go se fulu afe kai se ra afe alangi au kuskusinga mangi au proposal pa wa leo de grant ora fengo fie yo ora fengo fie e se la fia asiata ma le ata ua le fengo fie o mata ukule ne e maka ku fo ilanga u pe au fa yaku e pei o le ao ile sila ale fainga malo Australia ia records o kaka nge swa fa kuile yeah ma ko foi le nga la kule le a foi le
ia le kamalo ngai i Australia le nga la ko fisili winga ile kupe nga ba ko fa ile pai o le fal pui Ava ko fai pamo. ba ko e fa mai lo winga kile yo e kilo le pa le pa wa mal pa ma ya ko iki o le fulu afele es fulu midionga le kupe nga ba ko fa ya ma foi nga la ku ya John Campbell la ko New Zealand no ya ba ku ia winga ile mele yung ila kapi therefore my friend it's time for you to go you'd better go before these nations will spell out every single rubbish you did for the people of Samoa. And that's honesty. Coming straight from me. Yeah. Nengang falo. Que no se fio no vuima ore atua. Unga kusa vakure kadia Australia ya fiki makonga. Kadi foi le okay, give it straight to your rugby union. I vakure kadia Australia ya Samoa. Oh no. Your Honorable Prime Minister of Samoa, please, no, don't give the money directly to them. If I tetele pulenga ale malo Australia, leang peano fayatu. This is the sweat of the taxpayers of Australia. Ole abuse la ole kupelea o se mea siri le onga ai kui ile whainga malo maltete inga malo Australia because ole kupe a ko nge ke o la ko kumwa i pe a o kai me kapisa i kanga ka ole ku uringe e pa pe nga fo New Zealand la ko ya onga ole le fa ko inga la ko and I have no doubt ole kupe a ko alge e manage a ko ele whainga malo because they trust loud ale maleto. They trust this new government. And this is the reason why why? Because they trust the leadership of this man. Okay, lo le al kali Australia la mai. Ole wa baku le me fa mai kupe. Ai okay na se ko malo se me fa le wala fa nga. Yes. Mai o simple dia. Mingiska o kalonga. Ave iai mea ia faku foi ole ale be o kakufia la kasi e sei fuare la kapi alto ola iai le matanga luenga o taalonga manga nu wale sa ku fakasi le la o ku kasi ya le makanga luenga o kaadonga se la kapi ni anga mea ni o se no ku o kaalonga ia ko e koso le lei mai ia ko ule leila ia ona vatuale o le fisoso ninga tau wala tu le malo manisi o company tu ma o timani fara putunga la tu te fia to ilongo ina le tatu o sa ka ngoi la lo malo o le international affiliation ma lang o malo se nga la kapita mo langa ila ko affiliation fu nga ma kapia la ye kaula ele se menga se la kapita mo fa o menga malo fa wala ngol malo dio ma ku ngui fa o le prove la ukala na sa nganga o fiki Fiki, alo nga take over malo le pule angole yungi. Kilia ese whainga malo rampuk. Kilia ese le meo por kiki sa ye foi fiki. O kousi sila kuna ranking le saungi. E siri fiki a Australia. E mawalunga fiki a whalangu. Exactly. So ua nga whai le ngā ruenga kilingi a fiki. Ile la tau fo I whawhitauri. A waila kako I le running ala ua whai lawa ko se e la lo malo a ku wa ya e nga ka alo ka mai mala mai ki nga or ka longa ka manga la ko wa ka ku inga la ku u ka longa fiki la wo to tu wa ya vaila development le partnership le fa ye ngai le wa le au le afiki nga ile sopa la kapi oka se kupe nga sa mai nga ko le yes o le si me le fo le ba ko kama ko ya ka ko ka alo e la ko so ka ngo sia ku amanga mai ku ngwe ba ku kam maka rio ya fa me filis ka ko lima se furu e le pe o ba ku lima su ka male a o nga su e mai kam ka ro sia ku fa ngo fia nga
ngā pe ka ku ka vunga me ti bala mo isa ku ma le si vaenga le tau mavui e le mawhaina tātou whataitai fua le skaili Australia ngi usila makungu kekele o le whaku ko okasi o le lakapi le anga ua iai lako major sponsors ma mausali le whaavae financial li o lako lango le skaili nga le whapongi sa i er kakora kapi Samoa fufongor ko okele whamai e au fua le affiliate mai le ai ave pe laro o kako ua kungu uia le iai kako e le engi kako Nike e le engi kulo kako sponsors kekele fo ingai le rely ai vai angi usila makua secure for life le All Blacks ma le Adidas that's why e po lea ma le isi major sponsor ko le ma faifa ma murua le Adidas le All Blacks it's for life le lako sponsor major sponsors ai sea le nga fo e kau le rely ai la le All Peleki anga ile malo ile rely ai fu ni funding ale malo lenga o le ongi usila can never compare on kama ainga ya Samoa a o Samoa ia ko nga fiki makako le ai o le kulo o le backbone lava ia falangolango ile malo o isi sponsors it comes through results o le mafu anga le ala ingo mai ko sponsors ke kele pe a deliver e out results maurulunga vai afiki au ka ko vai ku ya fiki le o sa wele puma ma la o sa ye kusalanga o la wa ilunga fiki ko inga vai nga fu ile e alu ilunga male value o offer puma o offer Nike e fa ka ka ngaka o le maurulunga le pe ya mere sa ka ko mausamo ma fia o ofu uma ka ngaka i offer mausamo le anga o results e fa moe le o ko sponsorship o ngor deliver ka ko results o ai se Nike e fia sausi au le ko kiki kau ke faya inga ya Spain kau ke sa ili mai ma presión le lakapi o ai langi kampangi e fio fia o fun ko ginga angi au e kau sa ili mai le nga ko no fa ko nga paula le fa moe la fa nga tonu wale na wa tauna o le fa tonu wale na wa tauna ye le uni lakapi o le tatu tno wa tauna i lalo le fa malmalunga le malo i taimi uma o lona winga e a foi e a pointale por la tovia a fale tonu wale por lona winga e ai ia le malo si anga ai le capineta ia through le a foi el capineta kal fai unga ia o ki li valole ile minska le wo ile minska ka longa ia o ia ke momolia le ia le a foi le malo si anga le inga ia au lava nge i ko ka alo ai se kanga ka foi le pe e folinga o se mea ai maronga ainga markuranga pe o ngai ai a ole kuranga mongia nga pe ngo foi ngai sa ngo asiaka ai ba o kai no ia fei ka ko ya Michael Fay le ka malo fei Michael Fay e se fio kam se fio kam ai kai no ka malo ka ya nga ulo wa ia ku so le manga ia le a fo no lo le fau kala fai upu foi le o la ingu mai feile kwa le o le au kai minga ye le kamalo le ma ia le kulanga foi le pe o la wa nga holdinga rana ia o ye pule pe o mele masanga sa ngoi asiaka ile ikulanga foi o kalonga e o mai kama wa lava la ko mai le fa ka ul ka ko ya run fa pising isi ai lola ia kulanga pe o mai ya le la ho aku ngi fa mai ele le ia ale o fum file me ka ai wa ma ko fe yo ki mo o se le ka ko aku ia o ma ku ai palasi ma wala lo ya le o puare ngai fa mai la ngai ele o ia ngi fiso so o mele mali e fo ile po fa mai o le mafuanga u whape ai o na ua le o maua le tātou langolango me tau se leni. Alvesiri, o ai ua mumusu wai ka ngaka e wako kupi. Ya, ka mere whesina so inga si wai pe. Ua musu kaka e wako lima ka ngaka e le lenga wai. Ko sore mela ua tupu, ua whaatau matatau la vai rengi koia inga le sa ia ko ka ngaka o rea kungu. Ke pea mea ko sore boka kofe ngai mare mele sa fiura ki e kopo e kua lalo ia i e wha maa vai mare kofe parimia. Ai foi la lena wa fiu e o ai lana i lona tama fa le nganga o paso e fai ai fa ma vai ia mamalu.
le la ua umare vaenga fa porkiki wa ma ele mafaiinga nga fosia le ku u ngofo pe pale mia le ua finally ua faka ngofi le ku ave ese mar kofi pale mia a le la ua oso ngofo I le ko ile poat wa foi la langa la nga ke ro le ya nga ke pingi a finga ngalo o kanga kai le poat ya pepe sai pe kiranga wori ai ku awa ana palasi mai foi o le poat e fili le ku fakika inga ele ku ai whatever foi nga auto mar mafala or melane le ku e peia me foi le e fioku ave e merka ka foi le fiafe vai lo fale ai la ngo mai fa koi foi ai lo e ka korma kwa ko fi ai o kai fa e koi fiafe ku se le leia male e tu sa le leia male tala le to ina voi le na watula na nga e se aru ile e le no na manga asiata male ya tawa ani fa fonga mai tatu tunu ya tawu tulo le fale o le si matai fa afe lo vala o tulo se afe mai ai mai se me kawai ya e fa mai ka ko se fa ka kele al fa lo yo o uma foi le fa manuskingo ka mai ke o sa wai o ke fi alo ku ka e va ku sa wala ya ga iwa nga sa lo le suru sa pelu kulo wa nga fa fonga be suru la lo el parco nga sa lo le fa e va ko nga lang fa ya o pe mai le nga o ma er ka ku ya ole o fe la nga foi er foi mai fa ka kele la mo foi fa manuskingo ka mai ya ngo sa foi ai la lo ya fa ya kulo male ka kenga ya ave mai ya se ole a kalia o ngole ole fa alo nga se a ye nga ya do walo nga fa lu nga su nga su pe fa pengale wingo o fa mtalam ile mor ka vo ile pe o vai nga sa ngo ya siaka pe fa asa ngo mai ngi fa linga mai his whole brain and his whole heart is for the boys and for the game, but deep inside it is not, because he is so hungry and hungrier and hungry all the time, knowing this is a free ride. Only free ride lo melngi. Ya nga, ya la u ka mai lo le sa fa inga le male fa inga ma lo le ko sa oi me. Ya, ole kulangan nga le ka ko ki vai ngai ai. La kala le ka fa ya ko asia ka malial ko fa la ufionga male sungai ale aka. Ya mele mo sa va mo sei ko so kasi mas ko inga lungo le tokte ya sei fa kala ngoi. Ia ol mo kwa mafia ye fa nga be pa oi ai tu fa so ai le ka pi le ya mai fa kala ngo yo ta kam fai mo wai se langa media lai sa mo fo le e fa ka vale nga ke fa ka vale a fo le media e se la le ka mo ilungo tau tai ai ai la ele mili fa uar me ka ko ya va kwa o lu ya mo lu tai ni le tai ni male tai ni bai ko ya fe fi kai lo pe anga ngo va ko le ya le fa ma winga ma ve le lu wa ko ka fi kai mi kuli la ka ma so le mo ko amusua ava ko e fa ma si wala va winga le ki o ko ka la ngo ko o le wa tatala le o le makua wa ko manga foi la le sketcho se Christmas interview, special Christmas interview berko inga. Mangai. Olela te tala le vanoa. Ai o uia le taua mavui. Wa uloa le kadi ko inga mo mo sa lunga fai. Wa uloa le. O te le lava tu sa alo manatu. O te mana o fatela noa face to face. O no le tu. O te le mana o na sa wa luma wa ko inga nga fa ko inga foi le nga mea. Kasi si lai masauro ilunga walaika o lai le fia mai poka la me markele o mango voilenga kuri mai lang kama o fonko e sa fai mai anga su o te popo e au vui le mai mo ngala tunu wa o ko inga ye sa ilunga fai mai kara le fe kawi ko ya
o pomoni ana ila va ia ta fo ia fa tu fesiri ai sa no ilunga ma wa mai mana vango ai sa wa lava ma sa wa matala le fitau ai atea te tala le vanoa a professional Q&A yeah makua io welcome there le fa pela manaya le o le open atu le ai atea a moa mai ma we pa ngola ka bise malanga ko ing ama kongi ese le fomor ko inga sa fai ale to io nga manga ia pe yo me alo ia fisanga i mata le leima ele le ia ele ia se si fai vai ko ngo live mai ai ko alu ara kwa mi se ko ga avoi o le anga na rungo menge o sum la foi na ya laina o tele e whakarongongo o rimongi ma mankama ya o kere manga e whairungo o sum langa vatua foi le te wai uma te ua o tangata ele i lopo poi ele popoi ke ua uma lea whai menkara le whikaui kango whiroa liv le sum e tau momai ia na oro la ia leo o latou tangata i e pe e va ai ia la ua peini atua ona oro le matala i mai ia lale ngale ala kua ori mongi palau vale i rumara ori a koe hat vai